Light cam belai multiple job vacancies kijing pentip light cam hang ne ngira bulang bebun teli kidon komba khat sao na khat san teli ai ngila bulang tekini cam belai bela pentip da dan bahapok ribhoi se West Giant Hills tekidan kini cam bade company private ba pher bagi jakat rai ba pher ini apa bahai kini kijing pentip light cam kawai hadin kawai pat ka barang yat kini ka video Hakan ka banengkong nyapat kadai bela pentip dakar Ribhoi district kadai jangka superintendent engineer jangka PHA Ribhoi circle nongpa. Kelabu ban pelong ka wang interview nam takinya artli ki post haka arphon riu tarik banai lebayar arja arphon riu. Kena kam ni contractual basis batkan kajing tarik kan ya hadu live hoi tarik banai lebayar arja arphon nyo. Koi ka post project manager technical kajing siu live hajar bat pendat jimpule bitek bat ka MBA dan PGDM. But she's not experienced haki water sector and a master in economics, social science, social work with 2 years managerial experience in wash sector. Sakabunay baar, coordinator, capacity building and training, kawai kapos arpoja kajing C, master in social science, mass communication, rural management, preferably with experience in IEC sector or in the field of knowledge management and government sponsored programs. Tetang di eligible candidates kilaban, mesti mentah hak interview. But kepada ni kira qualification kembala pen yang ni. Kasnamro labu urkum ka kendon jangka sarkar bad yak reservation besi katkum ki kendon jangka sarkar Meghalaya. Te nangta namdon gajing siu yak kata TA bad lari yak DA yak itu baru abuan simenta syakanika interview nam teknik post. Teman-teman dapat sanik kini sakani kathop artli kijing pentip light cam kani bandkong ba thought job we are hiring kawai ka post graphic designer ka paar kadai flex printing operator balai de 3D printing services qualification badan kumbasis nam work experience hakini ki feel kumbala kadaw nata ki bala bantrai bah pan mi so ha betri langgop ka kanhun kacaka kadai po mouding deng persya ka IHM institute namun tajing tipa kami apila mencupu na prasa iway sao not prasa unriu prahnyo. Sekarang kami batok wanted don't come graduate but badan experience kumba arsam hakita coaching badan hataki coaching experience hakinoki jaka balong pau kung taki lawn ball sports organization lanai academy lanai club but kin khamchi dikitu badan omdona ya kasisnam experience rai kita kam elite athletes or teams nang tay badan certificate dan diploma hapo coaching hakito ki concern sport naki respective international national sports federation or association tanang ta kita essential qualification bala pendap diploma in coaching na ka Netaji Subhash National Institute of Sports or equivalent kacakat jaka ya balat ya kan ka bantrai kadai hapo Shillong Meghalaya te katari khado ban poi application form kadai riu tarik banai yong arjar arphon riu tenang cha tega kerteng jongkane organisasi kali lawn ball sports organization academy or club tapi hapa rak email hrmakelawnballs@gmail.com te sakane ka thop southly santali nriutali ki kam labu lang kane ka wai patha wa hiring looking for a friendly assistant to help with coffee serving beri kam ban set coffee na yarap ban serving coffee daily operations nanta banang banyak kali badan license te kajing siu la banyak keren prasa iwe in riu not nyo we ar kandai sao bat kandai ar lai sao san not kandai ban pun ban yo chitip khamle kakam hapok service center badan halai mkhra dan kam kadai female candidate beladat jempule omdonai klastan namta kam data entry operator pelapan pun kandai pran riway kandai prasan riway lai not sao lai kandai not pra kandai lai kandai san not lai sakane bathok job dan kam shwe ki senrang tangki khasi na banta banyak rap ikawi fast food hapok maulai pun hau pra iwe kandai not kandai nyau sao nyau not Don kam physiotherapist hapok kedua Jinkerman Center nagabanta ka special education. Kajaka kada hapok Stonyland Shillong 793003. Pa ya ka CV dan resume chongpi
Syakatu email drawjingkerman@rediffmail.com dan kontak hau not line riu sao r iway r riu dan khandai riu iway r sao line riu sao pra r. Tesakan ka way bato job thau ila ka jong career banyang la ka jong kejat nam tai kam direct marketing kan sadan ka full support marka jing si baman bunai. Te let mi hapo lower la chumir na ka banta ka jing te ba khamne hau phun ro hau pra lai nyau an riu sao r lai. Tesakan ka way bato job penyang ila ka jong ka startup haki Ayurvedic medicine. Naka ba sus dang si hajar tangkap lapan phun hau tu number balai. Tasakan ka thop babut banta ka ne ka tho an ka way bato we are hiring join haka Meghalaya Public Service Commission. Tagi kam balat kidai wireman instructor ka way publicity assistant bat koi ka post investigator. Kibala pendap jing pulai class 12 sedang HSSLC sedang hap apply menta na banta piang ya kala way jong pi phun hau pra khandai nyu sao khandai not nyu not riu. Lek mi ru sya po sona cyber berang po lat mtlong mau lai nong kwar. Tam ta jing tipa khamnia. Kanai ka way bato don't come female house helper jing siu sao hajar asat bayangka ka bam bat ka jakasa an sapen kan thoplang ta kontak hau nyu not san khandai pra san iway san non. Tesakan way bato job ka LIC Bima Sakhi scheme hak ba kam bala ta ka LIC Bima Sakhi scheme pelaban kamai ka stipend ba nyu hajar manopana ba commission. Takari ka flexible career nam taki kentai ki badan haprang kasnam khat pra do san posnam. Tanata HS bill income respect and independence pelaban kontak nam ta jing de ba khamde susu sepang kanai ka LIC Bima Sakhi scheme hau kandai sau line riway not lai r nyau ri. Tesakan ka jing pentet kanai ka way bato hiring Kevin crew dari nam tai kentai pelaban lagi menta ta walk interview kadai hapo employment skills training institute ka badan hapo Don Bosco Youth Center. Tarik kadai la syai kasni arpau sau tarik benai leber arjan perlu na doka por prash teng baje majdan. The eligibility criteria habdan kasnam kat prah ar penyosnam nang tabla pendap jingpule class 12 ka height de bandan ka jingjrong de bandai sispa san pau san centimeter nang ta mdai ban dan tatu ki jaka papau jong kamat. Te ban register yelade phila ban chu pha ek kerteng jong phi ka snam jong phi ka jingjrong jong phi bar qualification jong phi show to WhatsApp number pra sau iway san pra perlai khandai iway arsan. Sakana iwe kamba pentep dakan ke somoy ki kamba like ke storekeeper prahajar manupana ke siu ta rider commission plus incentive but operations hadu arpau hajar ka dekat ka experience. Man apply pila ban supun hau to number balai pra nyau ar sau khandai riu ar sau khandai san nak benta ban pila ban supun ane WhatsApp to number pila ban apply ro da pashi phai ka CV na email jong CV la ne ka resume jong pi chau to WhatsApp number balai. Satu mau ka way kadai ka hire Kevin crew nam taki kentai te salisi menta ta campus walk interview kadai la syai kasni ar post sau tarek. Te wan am klat ikane taki kentai bakwa ban badan taki stam khat pra ar penyosnam nang tabla pendap jing pulai kas 12 sejarang bakat to ka jing jarong sispa san pusan pila ban sementa. Tenang ta sakane ka kambal pentai bakasi long times tarik khado de arpo san tarik benai leber arja penriu kambalai kadai ka way assistant for administrative and operational support to Sunday Shalom katari panengkong kabala arpa kadai page layout designer for Sunday Shalom. Nam ta kane page layout designer for Sunday Shalom ladon ta proficiency in design but page maker software. Apply the CB jong pisa careers with st@gmail.com. Toki bakwa man thap ki hapha ya resume jong ki bat cover letter sekto ki email kata halane shwa ka arpau san tarek bunai leber ki hone shwa before ndai halane shwa tadai petang shwa ka arsan tarek leber aja penri. Tesan nga way ka A Media and Entertainment Company ka khot ya application nam dagi kentai napon is pa pendap graduate kasnam arway do lai posnam ka jingsiu lai po hajar do lai pusan hajar ki fresher experience sapusan hadu sapau sau hadu sapusan hajar te gitu beran kam preference
ikitu hospitality but aviation sectors. The presentable, smart and confident personality, comfortable with travel, networking and interacting with industry professionals. Nang tayo belong active for social media with strong sense of digital presence. Kajaka kari hapo great and oida. Mantip company pila munculik mi siapo kadoka ignited my first floor room mi building above Burger King Lime Kra new near Don Bosco Square. Laban chupu under ukandai pran riu lainot line riu way arpra. Ra berkasih bijo pi hawan haba filik mi siatoka office. The second kajin pentep kadai naga Meghalaya State Medicinal Plan Boards. Kakot nam taka walk interview. Naga benta kanai ka post consultant ba penep cimpuli postgraduate haka MSc Botany lane forestry. Preference specialized in medicinal plants and with proficiency in the use of computer. MS Office compulsory. Takaway ka post ka balay. Laong itu kibalong eligible bari bakwa bantap kin pan apply hai standard form. Tak saran jumpa syaram ni ya standard form tapi tarik kadu pan poi application form dan bagas standard form kadai life how tarik ulber ara jar penriu. Haka office jong principal conservator of forest and HOFF Sylvan House Meghalaya Shillong. Ka age limit kadai life ho arsnam life punya usnam ke CST. Ya ka interview labo pelang haka pratarik ulber April ya yong ara jar penriu untuk ka porship ho baje mastap hapo conference hall jong kanai office hi kamjo. Ta nakabaran hapo la chumir. Ta nakabanta ka interview enamdan ta kajing CEO ya ka TE la nai ka DA. Tikito barani qualification baran kam sa pendap ya application form japi halane swa man kot tarik bakado. Laipau tarik u berbayar arjar arp onriu. Kene pendap now Chief Executive Officer Meghalaya State Medicinal Plans Board Shillong. The second away kajing pentep kadai na ka got ne medical superintendent 100-bedded MCH Hospital West Jante Hills District. Kelabut pelang ka walk interview namda ka post quality manager kam accountant. Kelabut pelang ka art tarik benaya yong arajar apunri. Te kadai ne ka man implementation man penrikam ne ka scheme outcome based budgeting OBB. Te ka code application kaneka hospital padan hapo West Jante Hills nam taka post quality manager kam accountant. Bala pendap jimpuli amdunai ka MCOM, MBA dan BCom with MHA, Master in Hospital Administration with computer knowledge. Preference will be given to MHA laneki MBA Finance, MCOM with computer knowledge or MCOM with computer knowledge. Nang ta habdan amdunai system experience kam manager accountant laneki public health dan hospital administration. Strong written and verbal communication, and strong interpersonal skills and ability to establish working relations with various teams. Kajaka di 100-bedded maternal and child health hospital Manalia Jawai. Kajing si manbanay kadai arpo ajar. Kasnam kadai manlang hapo alay po news nam. Di habawan siya yung interview, ra ikot kisla original prepare, mag-xerox copy. Dan nado sipaw baje, rukar baje kanday ka. Registration bahadin kata kasayat ka interview. Te kawa interview kadai kan mau haka artarik benaya yong arcar penri. Tangkine kijin pentep ku blai si bodi piparo.